Victor, no one shamba debe yawe. How will we teach without you, Victor? Wanyuma yo kwitwa kwa Victor na Twijuka w'imyaka 16 washanjura umwishwa ahambirwe kandi akashumitwa n'ekitombokazi akanagwa mu kishaka. Polisi obwahati bagwirwa hari kutekatekwaho kuba niwe yakozirwe ekikorwa ekihani eki obirabyo muri famu y'omwe omu bataka kandi ogu aizire kuba nareebwa abataka abamutekatekireho bwanyuma akikiriza nko kwari kushoborora. Niyo Misiri niyo mbaguriye. Arikuria kasente kanyumbwe bena nandira kasente kwiza ameza gwangi ameza mukija kuno kwa kabiri. Kapteni Yahya Kakoza hamize ngo kubahirize kwata turiya singura Edson uri kutekatekwaho kwita na Twijuka Victor kandi hona obwahati arindirwe omuchome kya polisi omurikazo. Bakwata omutemu era omutemu yakwatibwa naye amanya amateeka ga Uganda gagamba ate tulina okukakasa ennyo nti ddala yakoze eki yekikoze wadde ye agamba yakkiriza naye ate era tulina okuleta okuki obujulizi obulala so nze ekiwa nga security tukola nnyo n'obujulizi obulala obwongera okumulumika olw'okumunyweza tugenda kumufuna. Yahya yonjire yajumirira obutafayo bw'abaziire abaana babishiki aho yagirira ngu eshahezo mu ikyogu yashanjirwa alisize ente tiziri nungi zo mu ikiko bari omwishwa. Kitalo nnyo nti twaluzize omwana waffe oyo mu ngeri etategeerekeka kubanga yakisooka yabadde mwana muto ng'ali mu ssomero okulunda ente si kibi naye ate gye yasangidde ababatemu ne bw'otuulira obudde ate bwe yabadde alundiramu nabwo si bulungi ssaawa emu n'ekitundu ku 2 kibeera kiri dangerous nnyo eri naddala omwana omuwala. Ayerukire okwerarikirira ngu habwokuba emishango egi ebaasa kweyonjera abantu abari kutaaha omu maka batiine bari kubagambaho ekyagizire ngu nibaija kurwanisa. Omukazi yakatandika naye chances za high nti gisobola okweyongera. Lwaki? Tulina abantu abapya bangi in the name of baze kukola herdsmen. Ndaba namuno wano tulina abantu abatembeeyi bakongo baze batya ani yabagesalinze ani yakoze biki tumanyiso bitona. Kapteni Yahya yonjire yarabura abo boona abari kwejumbira omu kuguza ebitokoza bwongo hamwe n'abari kubikozesa nibiija kubakwata babitebye. Ngere naffe tuyitamu tubalaba omanyi oluusi abantu babwayo ka freedom naye waliwo ekasukka nga you can't give it can't continue. For example, twategedde ne balimira enjaga. Can you imagine omukazi n'olima enjaga? We know the garden and we are going to operate. N'abagidiringamu tugenda cooperating na because initially baleka batugamba mbu eva lya ntondi eva yibanga naye kati bagirimanewa ekazu. Wakubandize nyowe nkarema kureba ekintu k'ekiryo ba mwana wa tata. Akaja mutata kazara abana bingi naeza senior 6 na bara tuition naza South Sudan nakora nafuna tuition natwara Esther yafuna tuition twashoma twajanka tukorera abana batatu twabiri mano babaheza kushoma hasigara abaki mwashara mukanda bingi mbashokore wacu mutakureka bingi bakaguma ukamukwabira babereireho. Kandi hona ibikorwa nk'ebi nibitekatekwaho kurugirira kukozesa ebitokoza bwongo kurugirira abatura. Amakuru aga gashakwa Sima Naomi omurikazo. Omuntu weena obyakubagumurata n'omwityo uzuma omuntu weena agenda nk'ekinyami